Drink responsibly. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito, RJ Jimenez. Liknaay babalay! Narangalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos San Maabig, morning at balang sinansakay, alas 8:04 lah. Kasumpalan yun ng si kapaborito Orly Navarro at programan Orly in the morning. Wadjala sa programan may paruntal mat na saray putuputag sana matuan likna ay balay. Bet sa 16 la bulan na Hunyo. Pagwalay bulan, simuluklay sa kayagaw, kumusta kila? Kumusta lay panagbilay? Yada Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Kalop kanta bayo balot amigo yo RJ Jimenez at your service always. Limaksab so presyo na diesel. Ay, mas mamura lay diesel, Engineer Nexon, say gasolina. Ay matagay may gasolina, likas ko. Pero sa diesel, pababa ng pababa. Daulano napirman latay paknaan at bautan na US, tan Iran, tan Israel. Agaw na Biyernes, ha? So insita danagaw, piano talagang samputan la, tuldukan la sugyera. Pero presyo na produkto na petrolyo, aliwan basta-basta umpawil, sa may dati presyo. Antes na sa may timrak o interak na gera, according to DOE. Medyo butunto ni sa kitaon kuanda. Ito siya nalik na so nagnap ya ipawil dati na presyo. Okay, alagaron tayo. Aromnira na impormasyon na balita. Liknaan na sa balay. Text labat na panamaglay na text line tayo 0945 183-4352. Saratan so brasan basta walang personalan ha. Pinablimiran dumarangal. Ag tayo pupulyanan so alaman tayo piano arawi tayo dasaray sakit-sakit laulaw nyaran na panaunla. Nasay mamauran kwanda pero may ka walay El Nino phenomenon, walay super El Nino panon tulaya.
natatalusan, natatang tanagagi ka, lapod sayay babagadan na climate change. Kanya na walay panduduruma-ruma na say pakta na panahon. Pinablimiran na dumurungal. Kanya na numaminsan, unsa biso panahon na si Bilao, makalik na tayo, nasaratay gaylay kasil, nasaray bagyo. At ano walaray yigyag at yagi, singasamay agawad tanad say Jinsan, di tanad Mindanao, di tanad Sarangani. At talagan kamyamay. Susara may naandid Bilay. Kaya say datos na National Disaster NDRMC ay National Disaster Risk Reduction Management Office at mabutla at 61. So atigwayay Bilay say gawan na yagyag tanimpan na collapse nasaray building ditan edipisyo. At saya luyag tayo na Pangasinan. At kabatang ko wala so resolusyon. Impasanan na 4th District Board Member Jerry Rosario Karuman dagawan na regular session. Nasangguni ang panlalawigan. Tapiano dyan tanat makapangitermat na ayuda tulong so probinsya na Pangasinan. Yun ho yung tinatawag natin na bayanihan. Pagka may sakuna sa ibang lugar, agad naman tumutulong ang ibang probinsya. So, by this time, saya na muminto at napituyawan tipa. Si Board Member Jerry Rosario na 4th District na luyag na Pangasinan. Nilira saya na resolution. Pero indan tini na pangkanaunawan may na lugay. Si Board Member Jerry Rosario dasaray dumarengal tayo. Masantos ya kabosan Board Member. Masantos ya kabosan kayo, Boss Ajay. Bali, ari managdagal. Good morning everyone. Yes, Board Member at antatimat so asagmakan na sa General Santos, Sarangani, arumiran lugar dita na Mindanao, ya kalikna nasa tay 7.8 ya yugyag ya kamyamay so saray disyang napektuan at wala mo'y inkanunutan nyo, resolusyon, piano makapangintermat na ayuda so provincial government, Board Member? Ayon, dugatan kasi sa probinsya tayo nang gawin inisyatiba, ya mangiter na tulong di man sa rin apektuhan na yagyag ta at tayo man natin mililik na tayo sikarata ng saman sa tayo man so adalay magsila yagyag kanya nan karuman wala may ordinansa impasa sanggunya panlalawigan ya mangiter tayo financial assistance General Santos City taname dyan sa Sarangani Province. Oo, so so pangkasakayan tigara so sa kantidad yan nayarin iter tayo na financial assistance Board Member. On sa impropose na PDRRMO tan sa office na executive at idan tig 2 million so General Santos tan 2 million met da Sarangani Province. Inerbago to niyan pundo Board Member. Sa ang i-push sa American that PDRRMO pero I'm not sure no pangalanda sa na pundo ya emergency fund yan ni assist. Kanyan baka malamang paano dyan Office of the Governor tas karamoso talaga ng ibagaya ibang tayura so aray taga Jensan tan saray taga Sarangani Province. Oo, tanan sama nanunutang kumot da sa may panahon na Yolanda mo ya kami maya dos yang anggan na manpower Board Member limatan tapiano untulong da sa rehabilitation pero nata na cash assistance so iter tayo Board Member. Tuatan, kanyan as a sign of camaraderie sa mga probinsya,
Ganyan natin, may tira lang wala na tulong at sigara. Oo, so ya at marakopya board member ta syempre agtayanta no kapigan met unsabi so unyaray andila kumon at talagan watan so pantutulungan na kada probinsya board member. Yes, dugatan kasi actually naamay ng sampot yung bagyo, may uwan, di ba? Aha. Akawat tayo ba din tulong na labot sa aray si City of Makati, tinulong mo nga si Katayo, kaya nga natin, ta si Katayo sa law na apektuan, si Katayo mo so untulong ito rin ang lugar. So singa bandag ko nanangnang ko unanimously approve ya board member. Ano, Antoatan, abali unanimous approval na provincial board. Gad aron ya aspeto board member being doktor ang turay pupursutin natin ditan da sa sangguniang palalawiga la unyaran panaunla na nan terternoran eray nanduruman na sakit lang ulay awit na sayay panuran-uran na board member ang turay measures ya gagon tinatan. On bali natin ta medyo ungaga pula sumamauran pero sa pag-asa maganda paano natan labay tayo bagat pero walay in between niya pawil may medyo matalag so Uran. May ninyo. Pero Oo. talaga nung tuloy siya mamauran di syempre may sakit ya kay iba no wala ray uran dalap dengue, aray leptospirosis, dapat medyo manahan na malara so aray health centers, kay iba mat, so aray ospital na probinsya tayo. Dito na the 4th district board member, kumusta? Okay mat, so far, ang abot sa problema dyan, wala rin may medical mission nato, wala rin medical mission, ya gagawan na di Congresswoman Gina De Venecia, dyan bali na manawag, may Warjara may personnel na Region 1 Medical Center kanyan no may in terms of medical mission sa may gi-consulta wag man ira may yakap program na PhilHealth awit na gi-consulta wag man ira da barangay Kulisaw natan da bali na San Fabian kanyan may aglakailangan na unarawi ira to arara may personnel o nasinger la. Kanya Yes. bipila ba sa problema, kinulaki ni Darawi. Kanya duga mo, di awit ang dami serbisyo na health centers at sa aray para barangay. Tanaray government hospital tayo with Pangasinan board member papatuntun matlatay no billing policy ento Atan so, common, gawin dapat kasi atan mo lang di direktiba na presidente tayo. Sa probinsya, actually, na namin ang meeting kami, pinatawag kura, sa probinsya talagang zero balance billing. Puntan mo at Kondrado, Australia, pati aray plates, sa musa rin na aray fracture so pukalda, nung minsan pati aray plates, i-cover na hospital. Iyan naman pondo na hospital, insan sigara sumanbayar at sa arami suppliers na arami balakyang. Unfortunately, wala rin ospital yung kabalag yung gobyerno at sika tayo, agda ni itera libre. Kiday. In fact, no, ribiyan mo may presyo, no, minsan, alwalantin, pasalo na lang, no, medyo mablini. Kanya natang gumunso, iyagawan deri medyo, kasi sa spirit to may no balance billing, aliwan sa amin, no, man discharge ka, hanggang puso bayaran mo. Sa espiritu to man, no, nga naman discharge ka, hanggang punto binayaran mo, pero legan mo wala to hospital, pasalo ito namin naganap. Diyan paway, oo. Aliwan, no balance billing ita. Tapos sa espiritu to may directive ay presidente, dapat ang puso out-of-pocket expense legan to no hospital so sa kaya pasyente. Pero no pasali yun namin, isa mo i-zero balance banda sabot naman discharge la. Kapag sa libre labat, may board and lodging, di ba? Yes, oo. At sa PhilHealth, bayaran itong buhitan bilang walay na appendectomy, kamula, appendicitis. Alam mo labat ang kwarto so single in hospital do PhilHealth and pasaliwi mo namin so aray swero, aray pati may dala na swero, aray gloves at pasaliwi mo paway. Gastos na pasyente man, pero noong single sa hospital, bayaran na buo na PhilHealth iman. Paano tayo ipapawilda kasi at sa aray pasyente may inabuno dan saliwan. Ang po sa mga ibabagay, ipapawil na hospital. Ganyan kumon, araramay, lalo sa aramay medyo ang kabalag yung hospital kasi talagang demand so panilalo ang tayo balag kasi no mahirap lang sakit. Di man nyo talaga ipatikin na totoo. Yes, oo. Saan kumat yan, nakala pasyente na may namaya na ubos sa resources,
Pero kumon, may igaw kasi noon ikumpara tayo kinadjad aron mo ospital at nagawad kinad agtayo nagawad jud Pangasinan. So antoy napagyagawan na sa na board member, antoy kurang yan napagyagawan. Dapat arara may available sa tinipod mi kasi nan mga 3 months ago tinawag mi ray hospital sa ibabaga na si Conrado Estrella kanda, di ba? Ano wala na ospital. No ang apoy tambal sa ospital sa mga lina tambal at taway i-remedyo anda. Kailangan bakal sa ginawa nan pa canvas iray suppliers na bakal inaladami sang kamuraan insan igagawan di remedyo ya may bakal na iday pundo tapos namin pasyente nagawa ya libre. Singil mo na lamang na ospital no? Dito na doon man. Sige, actually, wala saksakaya pasyentin dimbalanad si kami kasi at tayo malalanti si kami ENT normal na opera kami re lupa. Wala may maganda si quotation 250,000 worth of balayang yan ako, mablimanaya Aran. At mga nasa kayo ordinaryo to natin 250,000 kailangan ya saliwan to. Insali tayo mo diyan refer at arong mga kabalag hospital akin at agawa iya nga po'y cash out na pasyente in libre na hospital may 250,000 supposedly worth of plates pinan-opera sa aming pasyente. So kanyan mas medyo frustrating minsan na may nalalang tayo dyan arom nagawad ang libre siya tayo balat aliwala ba aliwala talaga bayaran na lang di pasyente no ikumparam ni presyo sa aram yung suppliers talagang medyo mablima. So dyan sayan naamtaan nyo yung nyara na problema board member supay napag manggawa na sa remissions tapyano nagawa niya libritan na board member. Actually, dapat sa DOH mo. DOH, Kasi sigara so walay control sa ang kalbalag yung hospital. Dapat ibaganda, no zero bala sa araraya sa options. And they should also benchmark with other hospitals so paano dan iso-source out. Yes. Akin ni iter dan libre sa servisyon arom hospital, akin agtayo dyan nagawa. Tano singa sa tay ibabagayo ay board member libre to so sa may panistimod hospital sa haliwon po ay balot so saray ng kaukulan san siya na papampairap da saray pasyente lalo lad mairap bilay board member. Tuwatan kasi ngano arara say nakapairman no minsan pati amay catheter at pasali mo taway pati arara may zonda, di ba? May zonda, no, may IV tubing sa labat at sa alibot paway. Pati may pangiyanday anesthesia tube. Sa alibot na pasyente paway, kanyan, siyempre, no, si kamo talagang kari pasyente sa gawon na lalingan, o liber-liber ira, mananapira na pangalan de pondo, siyempre, kasi wala lang lamang so aka park, dito niya pondo, dapat nagdaniman ko mo nisan da ipasaliwad pawayad pasyente kasi singano bilang ordinary surgery no minsan mo kasi talagang ni-charge dan complete PhilHealth ito kasi wala mo sa case rate to. Pero no pinasali mo to ay raramay gamit kasi nga po stock yo nga po emergency fund bilang we understand yari nga po emergency fund pati swero bilang ipasali mo at sisingilan mo buuman at PhilHealth No, yes, i-refund mo yan. Kasi alam mo labat at board and lodging sa bayan PhilHealth at sa kaya kasun ginawat ospital. Intiro, walay provision for PF, walay bayar for may supplies na ospital ya usarin. Oo nga no. Singa alinuwan so pati siya board member at ay zero billing policy manaya. At maminsan san siya niya walay gastos na saray pasyente ta untanay kulang so gamit para usaran at pasali da saray pasyente. Ulak mo na board member yaya at nagawan na sa marakap untalan na lay o panuntunan na sa national government. Kaya na dyan at talagang naipalik na saray kabaluyan, mahirap bilay, yawatan so panangampupo na sa gobyerno board member. Gatauntan?
DOH, nagkadalat politiko, so may iliber-liber na pasyente, may GL. I agree. Siya sa isang karagpan na ginawa tan actually, sa ginawa di Governor Gico, sa ginawa ng probinsya na nakala na GL, iray probinsya, inpulagtulan tampol at hospital. Kanyang saray province-run hospitals, no bilang kulang may PhilHealth, bayaran na sa kaya pasyente, demanda alaan may GL, tapen zero balance na maintain may zero balance. Kailangan na bilang ulaki din sa kaya politiko, tapen kasi kayo pa GL, kasi karagaban to may sistema mo, in fairness to our governor, sa ginawa to, in Pulag, yamin na GL at sa hospital, kanya no, kulang sa PhilHealth, kasi siyempre, no, maminsan, medyo komplikado sa kaso, kulang sa PhilHealth, guyo rin natin at sarara may GL. Kanya, kailangan na liber-liber so Pasyente. sa politiko. May chief of hospital na ba, desisyon ng dala, may social worker na, desisyon ng dala, ayan kulang, alan tayo na GL. So wag man la kapundula may bayaran GL. na pasyente. Marakaman, tanong maminsan, liber ni pasyente, antayo latan, no, politiko, wala antayo la, utang na lob, or whatsoever, board member na, nausar laingan, parang ganun. Tuatan, kanyan tinipot ni Madad Kindi, Dr. Macaranas, di Madad Conrado Estrella, sa kwanto, di kami, PhilHealth suno na. Insan siya bilang mabli, usaran miso, yan na panipundod, PCSO, actually sigara, iuutit dan usaran may GL. Pero, agkwanta lang din, no, in whatever way na paano niya naman produce, sa ending to, ang apoy babayaran na pasyente, hospital. No, either during confinement and on discharge. Pero nagagawad at Conrado Estrella, Iman. Okay, board member, pero linawan tayo, may ganggan na sa DOH at saray government non-hospital, may jad walay pananawag dala, aliwanan na may jad aliwan private room, may jad Sara may tawag din sama na may reward. May libre, wala ka reward laban. Private naman tungtungan na talaga. Yes. Okay, thank you, board member. Sa oras, interview, napituyuan mi kayo. Ito ko pang kanaunawan, wala ni Ray gabayon pa sabing mensahe, sa Ray taga 4th District, kan sa Ray taga Pangasinan. Go ahead, board member. Salamat sa pagkanaunawan ni Teresa, Sir RJ, sa healthcare tayo sakit sa resang kabalagan yan na dapat paniibaan na aray bando govern, matiibaan na aray doktor, paniibaan na aray hospital management, tan siyempre paniibaan pati aray pasyente tan aray totoo. Kasi balbalig ang problema natatalusan tayo. No, minsan agkaya na resources na sa hospital. So may man finance zero talaga. At sa kaya kaso komplikado. Pero kumon araramay medyo uncomplicated cases. Sa araramay ang tatayo mo sa hospital bilang na-confine na mga 3 hanggang 5 days. Walay PhilHealth kasi almost 100% mo lang ang lulubot hospital natin. Wala lang yes. Tumon, i-apply tayo, may zero balance kasi bayaran mo lang lamang na PhilHealth, may nausar. Kanya no, nayari ko mo, wala pundo na bilang swero mo labay kulang. At tayo na, ideyaro mo sa may burden na sa kaya pasyente, pati swero pasaloy tayo ni. At kay iba man lamang single ang tayutan at sa may case rate, bayaran na PhilHealth, no na discharge sa pasyente. Okay, thank you, board member. Thank you, RJ. Salamat, Santos sa kabusan at sikay namin. Thank you. Yes, thank you. Si board member Jerry Rosario na 4th District nga luyag nga Pangasinan. So, makanakanan impormasyon so saray nasul tayo tatang tanagagik ay at wamat yan na pag talagang no billing policy nga bayaran mo pagastos mo balot so saray usaran saya pantambal na sa kaya pasyente mansan siya tanat burden pairap sa ray pasyente. Nakaw. Yan dapat sa Department of Health, sa national government, nangandarayan na problema, tapiano dyan tanat sa health services tayo at later tayong duga sa ray pinapablin na umbalay. Napulay malam yung oras, saya na programa tayo, likna ay balay.
Ajad aspeto technical engineer Nixon Dakal. Akalo pa kanta ba yo amigo yo RJ Jimenez at your service always. Yad maganon bukta. Saya programa na PEM sa Binmalay. Paninilbiyang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Jalabat DWDE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Sa programang mangiter na dalan